bapa Allah lun pujo yang po alam yo bang put panca indra bila talum ada junjungan Rasul pilihan di Sayyidil Anbiya oleh yang talum di ke ahli sahabat kita melihat malamnya keluarga oleh yang talum di ke Pak Gubernur Urakan Bandung Maah Beraya Bapak Kapolda Bapak lelaki dengan lun kama Bapak Polisi Kereta Tentera Bapak Kodam Baklun dihormat supaya bangat malamnya ubang baklun menghabar ke bapak dan dendam ubang lun laki kadang leh salah malamnya baklun menghabar dewan juri malamnya lun dihormat budaya tatat udik bangkung ahli cah bak penitia bak lun laki dunia lun tabah udik mudi ngon muda ke Bandung menakan wadah lelaki mah kadang le salah malamnya bak lun mahabah maklum kedilon bangalong tanupung nyok ke baru pun ninjak mahabah upura pinti dek kale golon ladang dalam karangan dek buat PKA bulan kado wahai urakan pertama yuhnya di Aceh Selatan Jaya maka lempuah di juara umum kamoyan Bandung di Mahmud Kerja yang pertama juara saya di Anggota Kengon dan ubangon di Kamo Bandung dengan bismillah malamnya hai bang ino lun pupul dak lun turun malamnya asai bak mula dak lun turun le bak urang jaman menanggukeun dile dek urang tua cuma ameranya cut abang lembe malamnya menuju tua tirang lun duduk bang lun karang boh nala tirang lun duduk malamnya lun karang boglim tirang lun kengkim di lun punya haba agai ode subhanallah dengan lun kisah dilena Tido Raja Tido Raja zaman kampung mereduh pinan kedeku di asai pun mula pertama tak pun ubang raja utin sah leh podu ayah ibu raja Tuhan Raja Tuha bang nama Jampun olinan ditun bak Raja Busa di nama Jampun olinan ditun bak Dintu Pabanyak Dintu Pabanyak odi-odi mertua bak orang lidah diken timoh kemala di babahu di 7 hukum bintang tuah silotang bang Dintu Pabanyak carahan batah ubang tatut hantu tung Tuhan pelindung di tilama-lama itu banyak bak nama Jampun oleh nyanyi turun bak badang deria ke nama Jampun udah ditun bak ibnu abah mah ibnu abah dek menurut payu ane jatung beladu di le ulang ro gamang Cina carahan di batah emak ngolaya katut malamnya tutung Ane ampun cubang lun mertua lagona dan keraja di lewang yang turun-murun di awal pun ulun calita ayah lun balik malamnya hai bang ite malah lun gantoh karangan lun puo lain bacun haba bang ketua MAA di provinsi lun laki mengah ai bang mertua berayun doa bang ketua Bandung hayatkan inongan nagar di Tuhangan muda di wali kota malamnya hai bang berayun lun mengah kadang leh salah ubang Bandung mahaba jika boleh tengok kuali tudun undang Bandungnya malam kadang hai bang hana upan di cara abah lun balik malamnya ubang titik lun mubah lun puo tidara patut nanggro abia Aceh abia di obang katangan baju di pada namu wahai saudara opak gubernur malamnya lun laki lun tamah di bapak nopak nanggro abia bang cukup tan indah
Ai bang mertua hino cukup kajaya dilama bapak akemar dekumat pimpinan naga hanaban di Aceh Habia dari ku baru di tempat timanya enam batasan cu abang nagro Aceh Barat Daya urang nuwita hino bapak akemar Pak Muslim dan orang kedua tidak mahu yang deket ke bupati dan lagi bagi di Nabrata desa rakyat ketulung ikon wayang-wayang kita pimpinan bapak kemar di gunung nomoita udah merau di tujuan nyari ngatai kata timbak tak kerja lebih menjalu hai bapak-bapak anak tanya minjak bang jak meminta timang aduh dah bang mesti tibi lepas kat ali bang kurang loita kurang menadang hai bang gejo bantuan inong jam sudah bang atai kata tim kerja tigala bijeh de Bandung ka gebi Pak Bupati de Aceh Barat Daya yang kedi kamu jino kadir katente maju kalangan tiku wahe cedara kamu nagampung Bandung kaman ogubi bantuan hebang-hebat lagona poba manokku hebang gejuk bantuan atai harakan di katim usaha yang kehebat ino ode bapak akmar beraya terbang kirim doa beri selamat orang bupati berlipah waji tengok di tanah mulia dan keharakan ino lun punya benangong kalah malamnya Aceh darah balun balik hobang titik malamnya lun agantoh Abang puak ubang ke anu raja kena ampun nilai habang nun ba sejarah ke benu abah nilai habang nun ba calitra benu abah bang anu nyak putro yang paling bako bang jatuh tuntun bela menyogoh mati bang menyogoh lentuk taboh tujuan ampun tilotan bang tinang golomna di langit panjang cut abang bintang malabang tilebeh di dongka mengkleh malam yokon bintang dikala kadang le salah ubi udik haba-haba abang cuke Beda kabelnya tengok upani tiang Pak Dewan Juri timenan dik macam talah jun abang tengok dik benar tabah walaupun salah tengok kadang dik jut kebenaran maklum cut abang kadang dik urang katuhan ibu wabah watenya hadir kena jaran tok idin lir do bang gedak ke bak mamak pampun de calun umah abi abi kenong gede umak benu pudeca kuidin kilun Lun kemudian melantur tinggal mak tidur di lun kemudian tu bela mak nyong melantur di lun mak hajar tujuan hana luri bang tinggal kena mak mak ibu abah pakainya abang kale ibu baca kau bang putonya lingam saya mak pampun lek calun mak abi Kedongang kedi mak bek mampu deca lahi mak deca batin menang dalim umak bamu mengah beraya deca jaro mak deca kaki dak deca bibi malam nyongol deca mata ampun ba Allah lebenu abah ampun malam nyong ba nabi ala nabi nengatia medeca pun di dunia le tanpa akhirat tidak lipatan mak pedeca tapi menyok kajak dalam rantau bek kapudo tengah du dengan mak tak manyang kalui bunu abah muyuk kaling ke benar katupe ne ugong laba menyok kamari hai bunu abah ka pilih haba nang pudi bek ka kedua karena menyok kamari be lepa pudara lidah bunu abah yogo binasa karena lidah metua Allah juah dikeun panarimu menang gekun nilai dek urung Tuhan kaduk langgapung benu abah lo negati sago
menyolam nanggro putra lo gati di raja kadua ba nama kede nyambung ngombe do gati malah rakan kadulam hai lam pekan anu agam lo gati sabana ibu nu abah hai bang mertua anu kilotan dan ku anu agam hai bungong kembang ugi malah mata soalnya ningam wate yang habang izin kagubi keraja doni udik bulu abah bedoh yang pun udiku payu geja malah bang ayah Jala kemah belum abah tigala malah di dosa kuda di pintu mata yang habang raja tilodan yu mata yang yak pugo di bapa budoh diampun watenya dalam kamar ogeng dudo bang budo abah ma gedong ba pintu mata yang hadi ampun tilodan lebah di tinan bang dia tika idon dang deria menghambu bang hambu ba bine pintu ba budu hebang cukup hala behebanga ampun astagfirullahaladzim perkala nyoba du nyolok kalau ingo ka mamamu ba bine pintu kay budak bangapu partai du lagi jo kang go pangiban caka budu aya abang apa katoi ka pele du bukan pintu bale tahu budu lagi non caka budu abang mate nana de go malale podu Kabudo diku wono budo malah bapa kabudo bodu budo ayah ibu baru kato di negara ibu bapa watenya abang himata abang diro Pamine pintu watenya abang iyo iya tawai guna urute bodu dike kampung lo dimantu tutu basingan udah urute ngonangro malamnya ubang luntinga ngonaga kampung yang menganggung kena abang wani bang kodaban hawai Menang sayang ubang kelon tuan Hina menagam lelana di mana ibu abang makanya nade Mampu Nule mudumpu makanya abang Hakema nule cai Lupampun kena kalor wana odung abe-abe Kena gede aduh bismaya lecah jago malam nyodu lecah kaki lecah bibi lu lecah mata lun kimuja pondu tabo tijuan Jalan badan di lun pondu kena jatuh bela dua pari lun jatuh bela mak di lun jatuh bela ayah Ibnu abah mulanya itu dilake buka Allah cukudi watenya abah perintah bapo dirajana ngobang bukun lilanya munyoka jaja hai benu abah udah lamaran ke Jangan pemangan ada amannya Hai kalui benu abah Meyuk malah kali ke benaka Hai kakop cipu ampun Ruga malah menabang Hai kanari benu abah Kakide malah pide Abang ayam putih mati bekak malah luar ditiku deku ampun watenya malun geteut malah baga ibnu benu abah cukup tak indah gelengo bapak
Menan gewati jile bang dek raja nagro Tiut lam dudo bunu abaha Punyo tulamat Ilung kodu Nyawa lang bangadan Titau lu tuan Kenan agam Jatuh dengan abang bapak Tapi menyogalan tuan dua jati juan Dilun tuan kadang tengok anak lu ikan di belakang manggil Kau tuan dua tengok roti lut pada dah cut tengok manggil Punya kalam tu ibu nabah tengok hajam ketul mentolol tuntut udut tampuan mati Punya kalam cik ibu nabah tengok nyawa di dalam tubuh Barang kau tu walaupun aduh Kita dunia tunggengnya bang bapak Ibu abah watena bang menang kalam Ampun tilotan bang tukah nagona Tukah namati Lewat Kean bang badan Kadang ancaman cuna bang menang memadang Hanya tikian malamnya bang terimong gati Kadang kabe dikun bak panitia Bak dewan juri tiga lun laki maaf Dengan lun kama bak panitia Menyona lewat hai di lun malamnya bak diri kupat Kadang lewat menyamnya yang kontinda Hanya tikian hadir terimong gati Eno habis bang balur menghabang Kalau ada tumbuh di dadang Boleh abang menumpang mandi Kalau ada umurku panjang Lain kali dijumpa kembali Pat keranu malamnya yang hana mirah Pat berderah yang hana bajong Pat kena dipudi yang hana telah Karena awai kadang nadu dong Bokai di yang hana kita Boh mutabah nun boh lapoli Panena di boh hati yang hana salah Firman Allah ngon hadis Nabi Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh